Ngai ko blaya pi haga kerteng ke batiang tam ke jong Tuhan Yesus Kristus nong pedem ba ye ya jongi. Ya ke jing pusan na ke tien ke jong blay. Inya puli na ke shti ke beningkong u Petrus ke lenong ke baar ke dekat ke baar. Ke kentien ke baong kum ki kunlong badangka. Topin kwa hir ya ke basungor ke dot ke badai mensiam. Kenang bapin yosan daka syaka jing penem. Kaktian ke jong blay hang ni kapin kan mau ini. Bakin mau bakum ki kelung ki badang syuka. Kidan kam ban kwa ani ban tengan ya gedut kebala ban penhe pensan yaki. Kini kalong ke jing hikai na kebenta kajing mensiam ke jongi. Kum bakalong haga do, kum taru kalong haga mensiam. Habang ipediang yu Yesus Kristus kemunong penem. Hadian kajing tray ke bapala ke jong mensim bakul. Ikalalong kajing tau ke batamai. Balapan kapa ding iska hima ke jong blay. Perhadian balapan kaing iska hima ke jong blay. Gidon kam ya kajing bam. Kebakin zaman siam. Pakai ni kecing bam kebakin zaman siam. Kebala penyesriam bat kedut nak kebentau kelung. Kalau kebadan kam hadu kata-kata. Bila dari kelung im yo ya kebam. Hadin belakai syak ni kepertai. Kebamut klempep in yapno tang sibet bor. Kumtaru ya kajing im kajing hadian menyelap madu Yesus Kristus. Gidan kaman yo ya kajing bam. Lem kumta kata kajing im kabangila yo. Kala ya kebandu no. Ublay shimla hengi ya kajing pendem. Nak kebenta bangin yo baik tang ya kebeneng. Andri ublay kwa hengi bangin he bangin san. Ha kajing long bensim. Ha gini keselapurtai. Tadena tagadao kajing kwa hir ya kadot ka bakin zaman siam. Kalau musyabi na kabenta kajing san ha kajing long bakin zaman siam. Kajing keli kelong hatu pitangan em ya kaktian ka jong blay. Ukulung ubam don ya kajing tangan lani kajing kwa ban bam. Om tangkat bu ya kajing ma ha kajing em kajing u. Henry kapan paru budon ya kajing pang. Namau beliau tahu kena ingi kibriu bantengan. Tiladang yem tengan. Kawan ra ya kajing ma bat kapan peniru hangi bangidon ya kajing pang ha kamet. Kibriu kibastom dan kibapang. Kadang kepol bakim bang ya kaban bam. Kim kwaru ya keban bam. Wadah bagi larai kok bah. Ha gini kemet. Tebun ki beriru ha kebakin zaman siam. Kidon ya kejimpang. Kejimpang jong kejimbam kwa bam. Ya kejimbam bakin zaman siam. Keli dia ha gini ke klimat ke bambenta. Hatu ngadon em ya kejing tengan. Ya keketian ke jong blay. Hatu ngadon em ya kejing kwa akhir-akhir. Pan pusan lani banyos ngawi kektian ke jong blay. Lada em pidan hai ke jing ma. Pan pidan rui ke jing pang. Lada hoad kata kalong ke bas ngaw tanat. Namar ba pinam la pan sakut haju. Lada kektian ke jong blay ke yo ban rung ha ke jing im ke jong pi. Henry pensan syadu kata ke jing kot karin yang ke jong kris ha ke bakin zaman siam. Tito blek ni keskion ai bor yang ngabat dia pi. Burun aru hangi ya kajing kwa, kajing tengan, kajing terang ya kebakin zaman siam. Namar kandikan kalong usyabi na kabenta kajing san. Ha kajing long bakin zaman siam. Kumbau blek kwa ingi bangin san. Tito blek kajing suka kani keski. Unai kajing ai na kabenta jong abat jong pi. Berbuat numklet. Beliau ia ipi kumba pilong. Amen.